Dombera wa mutanya na wachinani basendele hapo. Wa muta wachinani kwa basendele hapo. Ito laane ambona zino. Alisha do drova lambona. Udori umbone. Disiho. Bunga goreli chipira. Ambova utuahalo. Na ane aya bujura bapu hachavuya. Hachawuyerera haya ni hawe. Mutani wawe hachadiwa. Zino apari kujena kachipinda cha uviri cha upedzisela cha mtumo wote
rawali dombera vafunzi vorasiverengi va kuvhera wo mushumo vari kapera abakatina manta wa testa berita kata ora kumbera mwanga rosikapa no star mwanga kaba jenda ngo yotumrela ka Yesu wa Nazareth vikoliwa kuvhera mushumo hono zvinori kutoka chipita cha uviri kuti varafa vafunzi chipinga ichi nomurika va chipinga chavo vafunzi karitowana mafumbo matukutuka apa zvafaka kusalemu 49 riva revhesonyana apa ubva ka9 zvamwari anga ndira hei nauchira ararama naangadhovuya avona charo na ngari wa utari uvonwa musi achifa vothe na tsilu na dhabhadhabha varova thundu yavo isara na vamwe dzinzu dzavo dzazodzura chothe ndi zwaro ndi hone vuyo ha mirafo na mirafo huvuya na avo vane vaveya mashango madzina avo ndizorumaro vakaita ari kwatamise mudzimu kotsi mudzimu murwa mudzimu muyamuketwa rifano zirabhani zvafanongwanana yamapoli roperekedza muranda wavo lizhakandira ndivo Tshinakaho mudzimu angachiraho kavaveve navo mudzimu angachiraho vavahumbure ruparapara ruchidhorira ruchibva ubvadzwa ruchiamukovera mvuvo ichivahone navo nevavavhuse kuitira uri vaye vashumere hevava vachikoshumerawo nevakadhova vanoshanduka mudzimu angachirawo ndipo nevavothe vanodozvikona dzina namanda lamurana Jesu ndiye varivuwa amen sorry avadzi andachika ndezi vatikotisa vularo radzi vari kuwana rwimbo tuzikochini
Urena
mukhalirindi ya ndione roro waroda kutusa wa muta wa Mutshatshi kha vhuṱungu vhana vha khou vhufa rine riri kule nazwo ndi rine ra kuti vha thusa ngauri vhuṱungu vhune vha vha naho rine a ri tu vha na u fana navho mara arali rine ra ḓa ra dovha ra sokou vha sedza ra lila navho zwi amba uri vha ri khou vha fhisa vhuṱungu ndi musi zwi fhirisa vho to ḓa nga tshavho vha vhulungu mara ra imba ri ya vha ri khou ḓivha hila nyana ri khou ḓivha fhodza nyana zwiṱukuṱuku uri na vhone vha pfhe vha khwine dzimbiluni dzavho zwino ri khou ḓa kha tshipiḓa tsha vhuraru ndi tsha u tibula tombo hu na havha vhathu vha tevhela zwi amba uri vha khou ḓa ngeno phanḓa ndi Sivhuya Mulaudzi Gudani Mulaudzi hu na u vhala tombo ndi ra Lutemba tsini hu na u vhala maluvhu pfi ndi vhuthu murendeni u vhea maluvhu maluwani zwi amba uri havha vhathu vhoṱhe vha funa vha nga hanefha tsini ri thoma nga havha vho tibula tombo vha sendela nga ngeno vhafunzi vha ḓoḓiwa vha tshi khou tea tshikhathi tshavho nga Amen. Vhathu kha vha sendele ri thome vho swika vhathu vhoṱhe ngavho mulalo vhathu vhoṱhe. Amen. Hafha ndi nga announce uri mbulungo yo fhela vhaṅwe vha ḓo mangala uri i fhela hani ri kha ḓivha ro ima fhano mavhiḓani mbulungo yo fhela hezwi ha fhela mbulungo arali hovha zwiṅwe zwifhinga zwa murahu ho tshi nga tou thoma ha fhela na ṅwaha ha kona u itiwa hezwi hu tshi khou itiwa hezwi hovha tshifhinga tsha madakalo ha ṱhavhiwa na dzikholomo ha pembeliwa ha ḽiwa ngauri vhathu vha khou vha vho takala ngauri hu khou vha hu si tshena mbulungo zwino hafha nṋe ndi ḓo tou vhala zwiṱukuṱuku hafha uri hezwi zwithu ri vhe ro ṋamela bere ya mudzhao kha ri wane mafhungo ashu afha kha Genesis 35 verse 19 yo ṅwaliwa nga inoni nḓila raele afa a vhulungwa henefho nḓilani ya uya Efrata hune zwino hapfi Bethlehem Yakobo ambo imisa tombo tshiga kha tshalo tshawe kha tshenetsho tshiga na zwino tshi kha ḓivha hone kha tshalo tsha Raele. Zwino vhakhetho vha mudzimu a ri nga ḓo tou vha na thero ri khou ṱalutshedza nyana zwiṱukuṱuku hafha vhakhetho vha mudzimu hetshi ndi tshiga a si tshiṅwe tshithu ndi tshiga vhaḓuhulu na vhaḓuhulwana ngori vha ḓo pfha nga ha makhulu wavho na vhaḓuhulu vha sathu begwaho vha ḓo zwi pfha nga ha makhulu wavho vha ḓo vhudzisa zwinzhi ngavho hezwi vha tshi vhuya vhudzisa vha tshi ya phanḓa vha ḓo vha ḓisa hanefha vha ri vho eḓela hafha zwi khou amba uri hezwi zwithu hezwi vha zwi vhona naho zwi sathu tibulwa zwa fhelela ndi zwithu zwavhuḓi zwi amba uri zwo itwa nga vhathu vha no khou pfana vhane nga tshikhuwa vha nga amba uri vha organized havha vhathu havha vhathu vha na lufuno vha ya funa mubebi wavho zwino nga lufuno lonolo wo tshi nga vha humbela uri hafha fhethu hafhanoni hu dzule hu tshi londiwa hezwiḽa zwa upfhi vha ḓa fhano mavhiḓani zwi amba uri vhone vha khou rabela mavhiḓani nṋe ndi khou zwi amba uri a si zwone haḽa mafhungo haḽani a khou itwa nga lufuno na uri a vha nga vha hangwi
vhutshilo havho hoṱhe. Zwi amba uri na mirafho miṅwe ine kha ḓi ḓa nga murahu i ḓo ḓi zwi ita nga u tou ralo. Zwa nṋe ndo vha ndi tshi ḓo ri kha ri ise phanḓa afha mutshimbidza mushumo ri tibule heḽinoni tombo vhane vha khou tibula vha tibule. Uvhala nga ḓivhala zwa Tshinakaho, Maitele, Mavina Mutshatshi. Vho bebiwa nga dzi 29 dza Machi nga 1933. Vha ri sia nga dzi 16 dza September 2021. Ri khou vha vhulunga ṋamusi nga dzi 23 dza September 2021. Mulaedza khoyu wo ṅwalwa nga tshikhuwa. Death leaves a heartache no one can heal. But love leaves a memory no one can steal. You will forever be in our hearts. Your children, your grandchildren, and your great-grandchildren. Second Timothy chapter 4 verse 7. 2 Timothy chapter 4 verse 7. To our mom, Tshinakaho Maitele, lufuno lwe vha ri fha sa mme ro lu vhona, lu ṱanganedza zwa ita uri ri hule ri tshi vha thetshelesa, ri livhuwa zwoṱhe zwe vha ri itela, ri ḓo vha elela misi yoṱhe nga vhana vhavho, the big five. Vho Mazwale, mungana washu, vho ṱuwa ri songo lavhelela, ri ḓo vha humbula misi yoṱhe, vha eḓele nga mulayo. Magriza vha lufuno, vho ṱuwa ri kha ḓi vha funa, vho ṱuwa fhano shangoni mara mbiluni dzashu vha ḓo dzulela u vha hone. Muya wavho u eḓele nga mulalo nga vhaḓuli. ofedza.
rikholiwa kha zwipiḓa zwi zwa fhiraho nga u tou rali kha ri ḓe kha tshipiḓa tsha vhuṋa ndi vhona ndi vhathu a hu ngo ṅwaliwa dzina o livhuwa hone wa dzhia mifhinga ndi tshi khou ḓa kha vhone ndi tshi ḓivha zwa uri ndi vhukati ya vhege ndi ḓuvha ḽa mushumo ndi tshi khou ri kha mashaka dzikhonani vhashumisani colleagues from far and near, we really appreciate your presence. Your coming here was not in vain. It showed us love that you have for us in our various places of work. Rishikori mudzimu kavatonde avaite chauri na chauri chine chava chivuya ujenani havo na ubvani havo kha zvoṱhe zvine vha zwi ita lufuno lwe vha ri sumbedza lu vha tevhele. Ri tshi khou ri kha vhakereke ya ZCC zwe vha ri itela zwone vha ri farela mukegulu washu vha tshi kha ḓi vha na vhutshilo vha dovha hafhu vha vha fhelekedza musi mudzimu o no vha humbula ri khou ri dzikhashedzo dza mudzimu kha dziende navho kha vha zwi ite hoṱhe nga u tou rali hune vha vha na mashaka navho kha tshivhidzo tshavho. Ndi ḓo tou vha na nḓivhadzo nthihi ya uri ri tshi bva hafhanoni ri ḓo humela hangeini hayani ri ḓo humbela uri ri tevhedze maga oṱhe kana dzi protocol dzoṱhe dza COVID u itela uri ri kone u fhungudza vhulwadze hovhunoni nga nḓila dzoṱhe dzine ri nga kona. Hangeini nga ngomu hayani nga ngomu dzharaṱani hu na saving points tharu, hu na dende i re dendeni, havha na iṅwe ine ya vha kha stretch tent heiḽa ya havha na ine ya vha uri i nga ngomu garatshini. So nga ngomu garatshini ri ḓo humbela uri hu ḓo ya vhakereke na vha ina sekele vha hayani na dzi colleagues dza vhana vha mufu. Hedzi dziṅwe saving points mbili kha stretch tent na kha dende yeneyi ra ḓowela hu ḓo ya riṋe vhaṅwe roṱhe rine ra vha uri a ri khou wela kha iyo category. Honeha nga ngomu nga hangeini muṱani hayani hu ḓo ya vhaḓuhulu na vhaḓuhulu ḓulwana vha ḓo vha vha tshi khou seviwa nga haningei. Ndo livhuwa ri tshimbile zwavhuḓi mudzimu a vha ṱone. Ndaa. ri khou livhuwa ndi vhona nḓivhadzo na riṋe kha muṱa wa ha Mutshatshi ri khou ri khou livhuwa sa kereke ya Zion Christian Church vho ri fha tshifhinga hetshinoni tsha uri ri ḓe ri fhelekedze mukegulu havho. Ri tshi tou livhuwa na zwo uri khamusi kha vhana vhone tou nga ri a huna na muthu na muthihi ana dzhena kereke ya Zion Christian Church vha na dzi kereke dzavho dzine vha dzhena khadzo vha tshi nga ḓi vhafunzi vhavho vha ḓa vha vhulunga mukegulu mara vha zwi vhona zwo ri a zwi ngo fanela vha tea u vhulungiwa nga hani vha vha tshi dzhena navho. Ri khou pfha ri khou vha livhuwa nga maanḓa wa muṱa wa Mutshatshi mara ra una ṅwe we ra suvha sa vhathu ngori ri tshila ṋamani hayi vha hone muṅwe tshemeni ya kereke uri si vhenge vha ḓo vha kwama vha tshimbidza zwithu nga nḓila yavhuḓi. Ndi khou ri ri khou livhuwa vho tshemeni vho ra si vhenge kha vha dovha ri vhalele mushumo hononi nga tabela. Baba nga dzina ḽa maanḓa oṱhe dzina ḽi re nṱha ha madzina mudzimu wanga ndi a vha livhuwa ngo khunyeledza mushumo khoyu mudzimu wanga ri khou ḽi vhona tombo ḽo ima hafha ndi tombo ḽine a ḽina na vhurereli nga ngomu. Mudzimu wanga vha ha Mutshatshi vho dzula vha goḓana murena mudzimu wanga vha ita tshiga hetshi nga dzina ḽa maanḓa oṱhe dzina ḽi re nṱha ha madzina ndi vhea vhathu vhoṱhe vha bvaho kule na tsini sa izwi zwo ambiwa nga luambo lwa musi ḽa Yesu a tshi khou lwala mudzimu wanga khotsi vha ri vho bva dzi stadia dza 15 u ḓafho mudzimu wanga ndi ri kha vha shudufhadze vha tshi humela murahu nga Yesu wa Nazaretha baba wa ḽiṱaḓulu tshoṱhe ri vhuyelela nge muḓini zwiḽiwasi zwo zwi khou ambiwa murena mudzimu wanga kha zwi fushe ṋama dzashu nga Yesu wa Nazaretha amen. Ri khou livhuwa programu arali vha sa tou vha na mushumo nadzo zwi amba uri vha ḓo vhona uri vha fhe muṅwe muthu wa muṱa uri vha sa tou sokou ḓi laṱa.
I'm going to my other my phone is in the car in Mazda. What was you guys? Not stand as long as you guys. What was you guys? Rikati.